i pozdrav za sve. Dobrodošli u moj novi video i dobrodošli na moj kanal. Danas idemo kako se zove, kozmetičarka za nokte. Uradit ćemo trajni lak, nećemo raditi na dogradnju, već samo trajni lak, ali pokušat ću da snimim kako to ovdje Turkinje rade, taj trajni lak i te usluge vezane za beauty svijet. Provjerit ću da li imaju i drugih nekih usluga. Imaju, znam, trajni, imaju nadogradnju, ali ne znam da li imaju, na primjer, čupanje obrva i henna brows ili tako neke te druge usluge, tako da ću to da vidim, provjeriti ću i pitati ću da li je moguće da snimam malo, da vam pokažem kako to ovdje ide, a naravno pokazati ćemo i cijene, ono što svakoga najviše zanima. Pa hajde, idemo. Evo ga, imaju dosta toga. Epilacija lasera. Imaju dosta toga u ponudi. Hajde da vidimo. Došli smo. Ajde. Ok. Ok, let's see. Nasıl yani? Ne anlatayım ben Ben çok bununla ilgileniyorum lazer aslında. epilasyon. Evet, lazer epilasyon 2 bölge için ne kadar olur mesela? Hangi bölgeler? Özel bölge ve bilmiyorum. Bacağında var mı? Var ama aslında sırtımda bir küçük bölge var onun. Var boşluğu mu? Evet, Genelde evet. orada oluyor. Evet. Kolunda? Kolumda da var ama o şimdi sıkıntı değil. Yani sonra da Koltuk altı? var. Ama O. yani, evet. Yani en önemli olan bölgeler genelde bacak, yani genital bölge ve koltuk altıdır. Kolu
daha sonra yapılabiliyor, eklenebiliyor pakete sonradan da. Çünkü şey oluyor hep, diğer yerler temizlendiğini gören danışanlar, "Ay şuraya da ekledim, hadi buraya da ekledim." Ha, Çünkü evet, artık evet. göz o batmaya başlıyor oradaki kıllar insanların gözüne. O zaman 2 bölgeli ve 3 bölgeli ne kadar? 2 bölgede ve 3 bölgede. Paket olarak değil mi? Paket, 8 evet. seans bizim paketlerimiz. Hı hı. 2 bölge ve 3 bölge. Genital, koltuk altı, Evet. 1 bölge. Bir de bacağı eklenince 3 bölge olarak Hı hı, istiyorsun. evet. Onunla yapabilirim. 3 bölge olarak onun fiyatını 9,5'a yaparım. Hı hı. 8 seans. Bu 8 aya tekabül ediyor ama son birkaç ayda gidişata göre uzayabiliyor seanslarımız. Atıyorum 2 ayda bir gelebilirsin, 3 ayda Evet, bir. evet. Onun takibini ona göre yapıyoruz. 2 bölge içinde, genital koltuk altı içinde yani 7.000'e yapabilirim. O da yine 8 seans. 8 seans. Aynı şekilde. Tamam. Diğerler kirpik lifting. Onda ne Onun kadar? fiyatı da 600 TL. 600 TL. Manikür, pedikür bu paket mi ya da? Yok, hayır. Manikür, pedikür aynı rezervasyon Evet, evet. işlemi yapılıyor o şekilde. Manikür, pedikür ayrı ayrı da yaptırabilirsiniz. Aha. Sadece kalıcısız Evet. manikür. Bunun fiyatı 350, pedikür de 450. Kalıcı olmadan ama. Oje olmadan. Anladım. Evet, protezimiz Protez tırnak 800 şu anda. 800 şu anda. Manikür 7 kalıcı yılından sonra hepsi fiyatlar bir değişecek. dahaki ay değişecek. Bir Bir dahaki ay değişecek. Çünkü şimdi bizim de kiramız artıyor. Evet, evet. Ondan dolayı Anladım. bir dahaki ay bizim bir oynayacağız çünkü fiyatlar. Anladım. Kalıcı makyajın bu ne? Kalıcı makyajımızda da onu başka bir uzmanımız geliyor. O yapıyor. Onun fiyatı da yani değişiyor. Pudralaması, microblading, işte eyeliner'ı, Dudaklar için sadece ya da renklendirme de yapılıyor. Onlar değişiyor fiyatlar. anladım. Onun görmesi gerekiyor biraz. Anladım. Yani ortalama şöyle fiyat verirsem renklendirme Evet. için 3500 lira falan. 3500. Tamam. Tamam. Bende de var şu anda ama içi yarım kaldı. O ortası da olacak. Çerçeveyi yaptık, ona zaman kalmadı, içini dolduruyor. Tamam. Tamam. Çok teşekkür İğne ederim. depilasyonu da dediğim gibi yüz kıllar için genelde yapılıyor. Vücuda da yapılıyor ama işte biraz tek tek kıl köküne inildiği için zaman biraz uzuyor işlemde. Bu bölge daha küçük olduğu için yüzdeki kıllanmalarda genelde yapılıyor. Bu şekilde. Tamam. Teşekkür. Ciao. Reci ciao. Venus, reci ciao. Kojam. Ja sam se vratila kući. Ima nekoliko da sam se vratila kući i sad želim da podijelim svoje mišljenje i hajmo reći tu neku recenziju. Ja sam prvi put išla ovdje na ovo mjesto da uradim nokte. Ja sam radila Kalađe Ože ili onaj trajni lak. Tako da nekako drugi put radim trajni lak. Prošle godine sam na jednom drugom mjestu radila, ali ove godine sam htjela da promijenim iz nekih razloga. Pa samo da vam pokažem kako je to. Što joj padaju dlake. Morat ću je češljati. Evo ga. Znači ovo je taj. Ja sam htjela neku nude verziju. I ova mi se svidjela. Izgleda mi malo elegantno. Sljedeća subota imamo svadbu, odnosno vjenčanje u bursi, pa ćemo ja i Ozgur ići u bursu sa Dijanom. Tako da ovuda malo mi je samo, nije mi krvarilo, ali eto, ovo se meni stalno dešava, pošto ja ne radim često redovno manikuru, tako da to je za mene sasvim normalno, to zanemarite. Sad, po meni stvarno nije loše, jako je lijepo odrađeno. Ja, s obzirom da nisam neki ekspert, da sam, hajmo reći, like, fino mi je, malo mi se čini nekad da mi nije dobro razmazala onaj lak, ali kad prijeđem ovako preko ovi noktiju, sve mi je
u redu, ravno. Tako da, vjerovatno je to do mene. Ja sam ovaj trajni lak platila 550 lira, što bi otprilike bilo 15 eura. Pitala sam koliko je nadogradnja. Nadogradnja je 800 lira i to je trenutna cijena. Od sljedećeg mjeseca mijenjaju im se cijene. 800 lira je 21,5 euro. To je nadogradnja. Nadogradnja je ukoliko želite. Mislim da je u cijenu uračunato i ukoliko želite neku dekoraciju, ali kad sam ja bila tamo, na primjer da sam ja htjela neku dekoraciju, to bi me koštalo dodatno 150 lira. 150 lira, 4 eura. Znači da sam ja željela neku dekoraciju, sveukupno bilo otprilike 20 eura. Također na ovo mjesto gdje sam ja išla, vidjela sam poslije da imaju i druge usluge poput epilacije, laserske epilacije, onda epilacija nekim iglama. Ubaciti ću vam razgovor sa, mislim da je ona voditeljica tog salona. Sa njom sam razgovarala na turskom jeziku i ona je tada objasnila, malo je objasnila neke, površno samo neke ove zahvate, ali ova epilacija sa iglama, rekla je da idu neke te igle ovuda, to se najviše koristi za ovaj dio kako bi se uklonile te dlačice i ide se sa iglama nekako ovdje. Ona je to tako nešto objasnila, uglavnom nisam previše, ne mogu reći da nisam obraćala pažnju, ali kako se ne razumijem u to, površno sam tako i slušala i tako je uglavnom objasnila. Vjerujem da oni koji se razumiju više u ove stvari, da oni detalje znaju. Ima i hidrofacijalno čišćenje kože, imaju i lifting trepavica. Lifting trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, onda kaleđe ože je trajni lak i kaleđe makijaž. Kaleđe makijaž je kao trajni make-up što sada rade za usne. Mislim da ima i za eyeliner, tako to. Ja sam najviše se raspitala za ovu lasersku epilaciju, pošto i ja to planiram da odradim. To naravno cijena zavisi od regija i od seansi. Ja sam tražila da mi kaže cijenu za 3 seanse, za 3 regije i za 2 regije. Za 3 regije cijena paketa od 8 seansi trenutno sada iznosi 9500 lira, 9500 lira, da vidimo koliko je to, 255 eura, a cijena za 2 regije, 8 seansi, 7000 lira. 7000 lira, 188 eura. Ne znam iskreno, pišite u komentarima, ja stvarno ne znam kakve su cijene na Balkanu ove laserske epilacije. Nisam apsolutno upućena i baš me zanima ukoliko vi znate koje su tamo cijene, i da pišete u komentaru. Eto, ovdje su otprilike te cijene. Mislim da ove cijene su trenutne cijene, moguće da će kroz par mjeseci još malo da se povećaju, ali otprilike to je to. I ovo su neke najniže cijene. Naravno ima i drugih salona koji rade za veću cijenu. Eto, ja se nadam da vam se svidio ovakav video
I ukoliko vam se sviđa, ostavite komentar pa mogu ponovo da uradim jedan ovakav video sljedeći mjesec ili onaj tamo mjesec, da odem na drugo mjesto da vidimo kako oni rade, da ocijenimo, da damo recenzije i za to drugo mjesto. Za ovo mjesto suma sumarum od 10 dala bi 7,5-8. Vidjeti ćete u videu koji sam snimala, djevojka koja je meni radila imala je kao onu kecelju, mi to kažemo, ja to znam kao kecelja, kao radno odijelo. I to radno odijelo, odnosno kecelja, je bila malo svijetle boje i vidjela sam da ima kao onih mrlja od laka. Mislim, meni to nije neki minus, ali vjerujem da neke osobe koje su perfekcioniste da bi više obratile pažnju, da bi to možda uzeli kao neki minus. Drugo što sam vidjela je na stolovima također ima tako male neke mrljice od laka, pa eto možda i to. Meni stvarno to ne smeta. Meni je najvažnije da je čisto, da su čistiti sterilizovan pribor sa kojima one rade. Vidjela sam da sterilizuju, ispred mene su stavljali u onaj sterilizator i uzimali, tako da za mene je to enough. Eto. Hvala vam što ste gledali i ovaj video, vidimo se u nekom sljedećem. A ja bih zamolila za one koji nisu pretplaćeni da se pretplate, da malo podignemo ovaj kanal i idemo prvo na 1000 subscribera. Imam još do toga, ali eto, prvi cilj mi je taj 1000 subscribera, zato pretplatite se pa ćemo još raditi videa i ovakvih i drugačijih. Vidimo se, čao, bye bye!